14 sati 15 minuta, poslije podne uz Narodni. Dobar dan vam želimo. Dakle, cilj nije bilo oplovljenje svijeta, nego cilj je bio doći do vrta Horn, koji je recimo za nas jedriličare nešto kao što je recimo Mount Everest za alpiniste, dakle neki teško dostižni cilj. Ekspedicija Cape Horn, tako se je zvala, i uspjeli su u tome prije 30 godina, a po povratku onda onako još su joj oplovili cijeli svijet. Na njoj je i Mario Saleto snimao i popularnu dokumentarnu seriju HTV-a Jedrimo oko svijeta. Hir 3 je jedrilica koja je preplovila Atlantik sa Mladenom Šuteom. Hvala na svim vašim točnim odgovorima na 0810 Točno, naša najpoznatija jedrilica. Mladen Šute tada je imao svoj san. To je svakako bio jedan od životnih ciljeva mojih kad sam počeo jedriti. Ja sam došao do zaključka nakon svih tih silnih godina da se uvijek može, samo čovjek mora imati jasan i čist cilj i mora sve stvari postaviti onako kako zaista treba, a onda se može. Hir 3 sprema se za novu avanturu s novom ekipom. Ponovno će pokušati prejedriti svijet. Mladi entuzijasti na čelu sa Sašom Fegićem, jedriličarom i urednikom portala jedrenje.com, koji kupuje jedrilicu u prilično lošim stanju, evo trebaju našu pomoć. Kako i možemo pomoći u ostvarenju njihovog sna, sve saznamo u sljedećem satu. Detalji su i na našem fejsu. Ostanite uz nas. 16 minuta poslije podne uz Narodni. Želimo vam dobar dan. Jedrilica Hir 3 je legendarna hrvatska jedrilica, dakle prva jedrilica hrvatska koja je oplovila Horn i s kojim Mladen Šute dakle tada oplovio cijeli svijet, a Mario Saleto snimio poznatu dokumentarnu seriju Jedrima oko svijeta. S nama je Tomislav Bradić. Hir 3 se sprema sa novom ekipom na novu avanturu. Zapravo došli smo na ideju tako što je naš kapetan Saša Fegić počeo uopće samo negdje 92. jedriti na Hiru, a slučajno na njega naletio u 2013. godine u Vrsaru i vidio da je jedrilica u očajnom stanju, znači da maltene samo što ne potone. Tada je počeo razmišljati što je tu pošlo po krivu i što bi se moglo napraviti. I tako se rodila ideja da Hir 3 ponovno oplovi svijet. Ova jedrilica i projekti itekako mogu pomoći u promociji hrvatskog nautičkog turizma, pa ima evo i podršku i Hrvatske turističke zajednice. Jedrilica je, evo kao što smo i sami čuli, u očajnom stanju i treba je kompletno obnoviti i tu nastupamo svi mi, jer Hir 3 je u stvari brend hrvatskog jedriličarstva. Dakle, svi koji žele pomoći mogu na platformi internetskoj stranici travelstarter.com pogledati znači našu kampanju za obnovu jedrilice i sudjelovati od svojih 10 pa sve do $500. Sve se odvija preko sigurnog i provjerenog PayPala. A ekipe će za donatore osigurati simboličnu zahvalu. Prije 30 godina jedan san je ostvaren ploveći na Hiru 3. Sad je na redu da oni ostvare svoj i oplove svijet. Svi članovi posade, dakle u kojoj su kapetan Saša Fegić i članica posade Maja Polić, te ja smo kao klinci još gledali Jedrima oko svijeta i Mladena Šuteja kako plovi tim zanimljivim krajevima i iskreno da vam kažem, svako ko se bavi jedrenjem želi otići korak dalje i mi smo odlučili taj san pokušati ostvariti i evo, za sada nam to uspijeva. Držimo palčeve da uspijete, detalji su i na našem fejsu.